بسم الله الرحمن الرحيم Si isa ingaranu Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. هل أتاك حديث الغاشية Ino, niya kaumar ka sututulang kumangulambu. Ustayan, sukatero al-Ghasiyah, na ped kumangangaranu alungan na kiyama abituan sa al-Ghasiyah. Kakagi itembunan yan sumanga tao aguplang kuluban yan sa dataro kulambu sumasayap. وجوه يومئذ خاشعة Aad na mga paras sa alungan utuwa maliliya pakalak. عاملة ناصبة Agu magalab ka ikukupaya dukaw. Ustayan, sukatero agu magalab ka dudukawan, nagyuto kon sumanga Nasrani, gumiyakang buwat ko ikrema agu suwasuddi, agu magalab ko dunya sa mga dusa, na dudukawang ko naraka sa mga siksa. تصلى نارا حامية Apo ka sulod sa apo yang mayaw, تسقى من عين آنية apo kay naman sa igapli kabu sa kayaw. ليس لهم طعام إلا من ضريع Da arkira na panganang kanarwar sa dariya. Ustayan, subturo na dariya na aya katuro na Ibn Abbas na kayo ko naraka. Pituro Usaid bin Jubair askanyan su azzakum, gumiyatero pan askanyan su ator. Pituro Qatada askanyan su marata ko mga panganangkan. لا يسمن ولا يغني من جوع Di pekaule tagu di pekabulong sa kaur. Ustayan, di pekabulong sa kaur aguda akibaginian aguna ko lawasup kenun. Sadirun ke parulis subenta ko pekor agudin yang keren so karara so ungus. وجوه يومئذ ناعمة Adna mga paras sa alungan utua masusunor. Ustayan, adem pemana mga paras sa masa utua makalalangas sabab ku kapiyaw amalian. Ang masusuwat ku bala suping geleb kiyang ku dunia ang mga simben yang ku kadnanian. لسعيها راضية Ase ku geleb kiyan na masusuwatun. في جنة عالية Amada dalam sa surga ang mapuro. لا تسمع فيها لاغية Ada akinagyan na ilang akatero. فيها عين جارية Adna matataguuna buwala na tuga. فيها سرر مرفوعة Adna matataguuna mga kantera ipupuro. وأكواب موضوعة Agu mga beso aiida nga ibubetad. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Agu mga ulo na ararantarn. Agu mga dumpas sa kakayatan. Ustayan, ginan sa saba darupa ano surga ko kiprupa ano no Quran. Apalayon maaasa so pangindo umanusi ang mga kasangkapan kumarigay. Giyang ka na narupa ano surga, na matag abay-abayan ka so kirupa anon sa tarutop na di kuma akira-kira o akalu manusia. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Bayran di pagilaya so unta o andamanaya ikiadnaw. Ustayan, migay sa ibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung manusia ko kailay niyang kung unta o andamanaya ikiadnaw. Gusto langit o andamanaya ikinipuro unon. Gusto lupa o andamanaya ikiakayataw. Palayad na nanrinaya gano dunia ang mapayag, akap kilayaw no manusia sa gagawi idundo, kaaniyan man dirugud subanta ko no miyangad na mapuro. وإلى السماء كيف رفعت Gusto langit o andamanaya ikinipuro unon. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت Gusto mga palaw o andamanaya ikiapakabeknawn. Gusto lupa o andamanaya ikiadumpasawn. فذكر إنما أنت مذكر Pamakatadem ka hey Muhammad, kamataan aska na pumakatadem. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر Kena uba kasi ikiran pupaar, kuka keturu iran. Inon tabu sutawa tumalikudagu kefir. Ustayan, so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyugu ku manusia saki sampai niyang kusuguan wala subhanahu wa ta'ala. Sada akapaarian sabanian siran mategel ku kaparatiairan. Kaso ka keturu manusia na si ipagendud ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw bu ini paturay ko mga nabi na suki sumpaing kusuguan. Sa usar niyan sumapya aukit ko kandudunan yang ku mga tao. Sa pembegan wala subhanahu wa ta'ala sa mga mu'jiza akibagri yang ku aawidan niya na panulon. فيعذبه الله العذاب الأكبر
na siksaan sekanian Allah sa siksaan lebih mala. Ustayan, amay ka makandud sirang kukad na niran, nas kanyan din ni mataw kirang ka sisiir kanyan su panuratan o amaliran, a isipan o mga galabkiran. Inna ilayna iyabahum. Mataan na siir kami su kendudaniran. Thumma inna alayna hisabahum. Urian yan na paturer kami su kaisi pakiran. Pangnal ko sura. Skanian na sura apod kumini kabalaga tumurun si isa Makka ang marani sumasanian ko kaya turuno sura ay 53. Ayad na patuginan yan na sualga siya, asipi ka nang kukaturwaga siya, ang makatuturo sa maana asumiyapang. Giyuto isaba pabituan tanu sa mangulambu, ay isa nang ko ingaran umori alungan asusiksa ko mga kafir na kikulambu kiran sa ded na bayran nun kapekalidas kami kukulambu kiran kulangwan na atagiran na gusto mga katampariran. Giyanan din ni unaya na bendingan ng kaiya surah a inirupan yan subtadu umori alungan aguso kebulusan umiarat yaya aguso mikepir. So mga ayat amya manurun sa Makkah na ayad na unaya na bendingan niran na sumauri alungan agusu mapembetadunu manusia, agusu bendingan ko kapakai isa-isa akwala subhanahu wa ta'ala, maana tauhid, agienan ima pangingindo ang kutua masa. Aya kadakla ayat yan na 26, tumiuron ko urian, usura ad-dariyat.